Dobar dan, sad ćemo da učimo kako se kaže na korejskom ajmo na piće. Naravno ste već čuli nekoliko rečenica na korejskom iz uzmenika, ali ja ću vas kažem kako se stvarno korejski kaže. Ajde, da vidimo. Bla bla, nešto. 한잔 하자. 한잔 하자. 한잔 je jedna čaša. Bukvalno je tako. 한잔, a haza je znači haza, ajde. Znači ovo bukvalno znači ajde jedna čaša. Ok? Ajde jedna čaša. 한잔 je jedna čaša. Haza je ajde. Ok? Dobro. Možete da kažete ovu rečenicu samo među prijateljima. Ne možete ovo kažete na zvaničnom mjestu. Ne možete da kažete čovjeku koji ima više godina od vas. Razumete? Da možete da možete da kažete sve piće. Ali može samo piće. Ne može hranu, ne može ništa. Samo piće. Alkoholne piće, džus, sok ili sođu, kafi, rakija, sve može. Ok? Dobro. Ajde da vidimo. Kako se kaže onda, ajde da pijemo, ajmo na sođu. Prvo, sođu je sođu. Sođu je, kao što znate, korejske alkoholne piće. Sad ćemo da vidimo sođu 한잔 하자. Kako se kaže? 소주 한잔 하자. ajde da pijemo sođu. 소주 한잔 하자. 소주 한잔 하자. Kako se kaže onda ajmo na kafu? Kafa je coffee. Kafa je coffee. Ok? Pa onda ajde da kažemo ovako. 커피 한잔 하자. 커피 한잔 하자. To znači ajmo na kafu. A onda kako se kaže ajmo na rakiju na korejskom jeziku? To je rakija 한잔 하자. Ali ima jedna važna stvar. Kada izgovorite, na primjer, kafi i rakija, kada izgovorite kao da je engleski jezik, pa onda Korejci ne mogu da razumiju. Tako da možete da izgovorite kao da je korejski jezik. Znači nije coffee, nego kapi. Nije rakija, nego rakija. Kao korejski jezik. Ok, ajde ponovno da vidimo. Ajmo na sođu. 소주 한잔 하자. ajmo na kafu. 커피 한잔 하자. ajmo na rakiju. rakija 한잔 하자. Može. Jednostavno, zar ne?